Ovdje sam se malo šalio govoreći Ljubu za predsjednika. Jeste li ikad imali takvih ambicija? Ne, ne. Znate zašto vas to pitam? Ljubu za predsjednika uprave HRT-a? Tih razmišljanja je bilo? Ti je ponuda bilo. Dolazili su i članovi vašeg vijeća i bilo je ti politički i grupacija koje su se mene uvjeravali da se dogovorilo to Europa, različite to politički interese. Ove godine? Da, prošle godine, kad su bili izbori. Ali tada sam bio prihvatio Podravku i naravno HRT je puno veći zahvat nego Podravka. Evo, srećom Podravka je nakon svih ti zavrzlama što je bilo ispalo dobro, rezultati su dobri, firma je dobra, ali HRT je puno veći i puno širi zalogaj i ako se kaže da negdje ima utjecaj politika, ali da je to veza jaka, to je onda ova kuća i politika, što je prirodno. Političar bez medija nije političar, a mediji bez politike nemaju sadržaja, baš onog posebno ostalog. Možete li biti slobodni reći iz kojih političkih krugova je to dolazilo da biste se vi stavili na čelo HRT-a? Pa ovi koji su meni dolazili, oni su bili kao glasnogovornici da su oni ispitali stavove i opozicije i Europe, nekoga i tako dalje, da sam ja bi mogao biti prihvatljiv kandidat ukoliko bi ja prihvatio razgovor. Ja jednostavno iz korektnosti, iz ovih objektivnih razloga i drugih razloga, jednostavno moje opredjeljenje nije. Ja sam Podravku vidio za pola godine, godinu dana da može doći na jednu stabilnu poziciju, a vaša kuća zbog prirode posla i zbog tradicije i načina koji se prije radilo, po meni zahtjeva jedno duže razdoblje. Prije svega je tu problem u definiranju politike kakvu kuću želimo. Mi kažemo javna televizija, ali zapravo što neko podrazumijeva pod javnom televizijom? Da li je to pod javna televizija da ja mogu doći ovdje pričati 3 puta, neko drugi ne može doći pričati niti jedan put. Ne samo u vašoj emisiji, nego bilo koje emisiji. Tako da je to prva definicija opće javne televizije, makar tu u svijetu i Europi i po europskim standardima postoji. A drugo, opet imate jedno nasljeđe. Da li je ovo sada sjeći sjekno, da imate ljude koji su stekli iskustva, a takve ljude nemate na drugoj strani nigdje naći, nego i morate staviti u njihov ovdje status. A s druge strane opet imate ljude koji su se vjerovatno, koji svagdje uhljebljivali i političari su rješavali svoje probleme, uhljebljenje, pa čak dotle da mogu i svoje ideje lakše progurati javnosti, makar to nisu možda ideje koje se uklapaju u javnu televiziju. Koliko god izgledalo čudno, HRT je teži zalogaj i veći nego Podravka. Da, puno širi, puno kompleksniji. Ovdje je tehnologija jasna. Mi većinu tehnologije možemo držati 99% pod kontrolom. Ne, ovo govorim s obzirom da se Podravka našla prošle godine na tapetu zbog kriminalnih aktivnosti pojedinaca, a vi ste se uhvatili u tom trenutku. Pa dobro, svi su se tada razbježali, ja sam mislio ako od svakog problema bježimo, ja sam to mogao sebi preuštiti, pa izišao živ ili kako bude, ali barem sam pokušao. Eto, ispalo je dobro, danas je Podravka jedna od najboljih kompanija u Hrvatskoj, dobro radi, ostvaruje pozitivne rezultate. Ove gubitke što smo iskazali u završnom računu od prije 2 godine, oni će se pokriti sigurno za sljedeće još godinu, 2 dana, što je vrlo dobro, 400 milijuna kuna je iskazano gubitka. Tako da je Podravka i sada pozitivna firma, ali na putu je da bude još i puno bolja. Tako da imam tu jednu, da tako kažem, osobnu satisfakciju to.